सेंगना हारगदि से पॉलिटिकल ड्रामा है अदम याव जाने ना कोई लव तामने कॉमन पीपल अमोइना को मरमदि गेम ऑफ थ्रोन्स का है ओइबि आइ मरमदि ओइदबि आइ बट याम ऑथेंटिकेट ओइबो न्यूज़ समतदि ngasi फंगद्री इवन अदुगा ngasi के सना लेबाकता और माने यावदु कोइना इवन मोय 18 कोइ समाइना प्राइम मिनिस्टर चे पिछलुरगा समाइना सीएम बिरेन सिंह दोगदन पिछलुरकांदा हलकपदगी थीबो खंगिद्रे इम्फाल काना हेडिंग कारागा इरकपदम यावेको सुम मैम तौर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और कैबिनेट गवर्नमेंट कई कई चंगी मधुगी मनुंग कानब यादव प्रोसीजर मैम कालग लाप इलेक्टेड सिंगसु वेदर रूलिंग वेदर ऑपोजिशन लोन मकोई बीइंग एज एन इलेक्टेड मखोई तसेंगना हादि रूल खरा प्रोसीजर खरा लेरिबसिंगसे मसैजे यावरिबसिंगसे मथिक चाना ngasiबो तौबो कोई प्रजा मोइन उदे बोथ साइड हाइ तारेको अदु करिगुंबा रूलिंग यामना मथिक चाबा रूलिंग अमा लैबा तार लैहनगे हाबा तारगदि डेमोक्रेसी लेबाक अमददि ऑपोजिशन के सब रोल अमा लै बट अदुगी रोल सिंगदो अदुम कैसु याम थोइना अखोई अदुम चेदा लाउनबा इबन मीडिया दा तौबसिंगदि उरगसु प्रजा सिंगना मखोगी तबुम थोपो प्रोसीजर मैम लैबसिंगदो अदुम कालगा चपसु प्रजा सिंग उदब नते तसेंगना रूल ऑफ प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली रूल बुक अमा प्रोसीजर मधुगी मैम अमा यावरिबा असेंबली की अदुगा मिहुत सिंगना कार मतुंगदा मधुगी चटकदब चना कांगलोन रूल्स मैम अमा लो मैम अमा अदु बाइंड तौर लेबर प्रोसीजर मरक्ता यावरिबसिंग अदुम ऑपोजिशन साइड की कैसु तौबो थोइना उदे मरमदि कोइना सिगी पोसे उदे हाय मोजे पॉइंट अमा कक्ता रूल नंबर 300 ता व्हेन इल मिसकंडक्ट नत्रगा मागी तोवानबा मागी तौहिदबा थबक थोरमसिंग करिगुंबा इलेक्टेड अमना मिनिस्टर अमना एमएलए अमना तोरप तारगदि मागी अदुगुंबा कंप्लेन तौबा याबसे इवन मधु इलेक्टेड के साइड की रूलिंग की साइड द इलेक्टेड सिंग मरक्ता लैब रूलिंग पार्टी लैब सिंगना मोय पार्टी कनिंगबगी तौदबने हारगसु होय मरक्तासु मोय मसेंग यानादब पोट मैम को उरिको प्रजा सिंगना देन ऑपोजिशन की कांगु दगिसु ngasi मखोय मंगा कारिब साइड दगी कंप्लेन अमता अदुम तौबु उदे मधुदा ओनली इखोगी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन नत्रगे एनी इलेक्टेड सिंग दे तौबु उद्रगसु हानगी वेटरन पॉलिटिशियन इखोय याममिंग लेरबा पाबुंग ओजोय गतंगना मधुदा रूल नंबर 300 द कंप्लेन अमग मधुगी तौबुदुगी मधुगी फ्रूटफुल रिजल्ट ngasi से कोई फंगद्रिब देन अखोय स्वाइदा पार्लियामेंट्री फॉर्म सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी दा अखोय डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ngasi गुड गवर्नेंस नत्रगा अदु लेबो लेतबगी पोट इखोय थोइना रूल ऑफ लॉ लेते ना खनरक पतागदि स्वाइदा इखोय थोइना उबो फंगदे प्रजा होइना हाइबा तामने देन स्वाइदा अदुम तोंगान तोंगान बा मागी पार्टी सिंग दोल सिंग लेबो सिंग और मागी मसा मसा की पार्टी मरक्तगी ओरगसु हाइबा तारे ngसाइगी अदुम निंगथौगी खुबमजिदि पामदबा कनामता लेरोय बसेना निंगथौ ओनिंगदबा कनामता लेतबा पोट अदुम मयेक सेंगना अदुम इखोयना उबो फंगे अदुना सिना सि हाइरा सिना सि अदु स्वाइदा इखोयना इखोयगी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दा चे पिछलेनसु खलजेबा मदु पिछबम थोक्राइबा पोतनेबा आई थिंक इट इज नॉट रीजनेबल रीजनेबल ग्राउंड होते प्राइम मिनिस्टर मधुगी सिंदोप सिंदोक पीबगी सिंदोके हाय तागने माय कैबिनेट काउंसिल नत कैबिनेट कॉलिग नत एमएलए रूलिंग ओइगरा लेबो मैम सिंगना यानरकांदा रूलिंग मंगदोगसु खनबनेबा म्यूटदी चीफ मिनिस्टर खनगेरा और एनी डिप्यूटी चीफ सीएम खनगेरा नत कैबिनेट मिनिस्टर खन माय मनुंग यानर खनगदो पोतदा मसाई पोतदा मपानगी एक्सटर्नल पोट अमदा मरीलेंड पोट अमदा स्टेट की सब्जेक्ट ओइदो नतगा मनुंगदो लेगदो पोट जुरिक्शन लाना लाकपा देन एकोगी स्टेज दा आर्टिकल 355 चनै चना देना यनरगा लेबा देन एकोगी सेक्रेटरी एडवाइजर अदुना अदु हाय अदगी सिना सि हाय अदगी कोई पीब स्टेटमेंट सिंग दसु कोई मणिपुर दी ngasi तोंगान तोंगान स्टेटमेंट मैम ngasi दुम उरग लेबा स्वाइदा अखोगी कनोदगी इंडिया की अखोगी अदुगुंबा यूनियन होम मिनिस्टर की मखा द मिनिस्टर होम मखा लेबा इंडियन आर्मी की अदुगुंबा कनोना आर्मी की चीफ तुना मागी पीब स्टेटमेंट देन मिनिस्टर ऑफ होम की पाई होम अफेयर्स पाइरिबा होम मिनिस्टर ओरिबा हाइ तार होम अफेयर्स पाइरिबा हाइ तारे मदुगी अमित शाह ना पीब स्टेटमेंट मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट की साइड की पीब स्टेटमेंट तोंगान तोंगान मीडिया ना कोट तब स्टेटमेंट जे मणिपुर द मखरांग तो ओंथोगा दum ngang की चटपदौना दum उबनिना स्वाइदा अखोगी अदमाइन तौनबा पोतदि अखोई ngasi प्रजा सिंगना करी तौरी दई को याम कनो यावरी जिदेन यावरी को अखो जा यावरी सिदा याम बन लौगिबा मणिपुर सिकी अहम अखोगी मे की अहुम 2023 की 3 मे दगी होगिबा अदुगा अदुगी ममांगनि प्लान तौरबा जलेंगम प्रोजेक्ट मनुंग यारम मयाम ngasi अखोना प्रजा सिंगना सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगना स्टेक होल्डर मयाम ngasi लवइबा थौदांग मयाम सिंगसे स्वाइदा इलेक्टेड बोइदबा मकोई हुमफुदा मकोई 10 अमदी तसेंना मिचियन हाइग्रसे अदुगा तसेंना अखोगी कुकी की अम्ब्रेला एपेक्स बॉडी ओइबा सु साइन तौरग लरिबा अदुगुंबा बॉडी मोगी अदुगुंबा कुकी लालौबा कुनगा मंगा ओरमगनी मोय ग्रुप तो यावसे को सिगी अदुगी ग्रुप तो की लीडर अनि की मोगी कनो मिहुट अनि मसु मोगी कुकी मरक्तगी से साइकुल की एमएलए अदुगा कांपोबी की मिनिस्टर ओरिबा अनि से तसेंना हारगदी अदुगुंबा कुकी की अदुगुंबा लीडर्स की लालौबा सिंगदुगी तसेंना माई मागी नुपी ने बसेंना हाय तागदी को स्वाइस द गवर्नमेंट के यानरबा यानद्रबा हाय स्वाइद खंगदे प्रजा मियाम हाय से सुमाइना ड्रामा तोरगदी प्रजा सिंग असाव मयाम से कोई वॉइस सिंग से फाजन जुंगा मोय अदुगा तसेंना कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड तौर
ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 19 ꯍꯥꯏꯔꯦꯀꯣ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 19 ꯀ꯭ꯂꯣꯁ 1 ꯁꯕ ꯀ꯭ꯂꯣꯁ ꯑꯦꯗ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯐ꯭रीडꯝ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯄꯤꯆ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯅ ꯉꯥꯡꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯅ ꯄꯨꯡꯉꯥꯡ ꯉꯥꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯤ ꯁꯣꯏꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯉꯥꯡꯉꯒ ꯁꯣꯏꯔꯒꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯅꯤꯁꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯍꯦꯚꯤ ꯄꯥꯅꯤꯁꯃꯦꯟ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯗ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯉꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗ꯭ꯌꯨꯔ ꯔꯨꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯀꯥꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯣꯐ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯠꯂꯛꯇꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯀꯩꯝꯇ ꯇꯥꯁꯤꯟꯅꯗꯅ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠ ꯗꯦꯟ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯁꯧꯒꯠꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯐ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯥꯕ ꯄꯨꯟꯕ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯌꯥꯅꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯅꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯉꯁꯤ ꯊꯥ ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯖꯁꯃꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯉꯥꯛꯀꯗꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯠꯅꯒꯗꯕ ꯂꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯂꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯒꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯊꯝꯅꯕ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯅꯥꯝꯇ ꯂꯩꯇꯅꯕ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯂꯣ ꯀꯧꯏ ꯕꯥꯏꯟꯗꯤꯡ ꯔꯨꯜꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯗꯦꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯧ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯣꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯠꯅꯔꯝꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯟꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯖꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯟ ꯂꯣ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯅꯝꯍꯠꯂꯒ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯅꯝꯊꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯎꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯍꯟꯕꯅ ꯆꯨꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯈꯟꯅꯗꯕ ꯗꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯒꯤ ꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯂꯤꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯏ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯊꯧ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯟꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯁꯥꯁꯟꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯂꯦꯅꯔꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛ ꯁꯥꯡꯅ ꯁꯣꯏꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯇꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛꯇꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥ 13 ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤक 15 ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯤꯁꯤꯅꯦꯕ ꯗꯦꯟ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗ꯭ꯌꯨꯔ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯕꯨꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯏꯔ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯀꯥꯟ ꯀꯥꯜꯂꯒ ꯆꯠꯄꯗꯧꯅ ꯇꯝꯃꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯕꯅꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯒ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯅꯤꯡꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯖꯋꯥꯍꯔꯂꯥꯜ ꯅꯦꯍꯔꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯖꯦ.ꯑꯦꯁ ꯃꯕ꯭ꯂꯥꯡꯀꯔꯗ ꯃꯥꯅ ꯆꯦ ꯃꯆꯦꯠ ꯑꯃꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯆꯦ ꯑꯃꯈꯛ ꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯕ꯭ꯂꯥꯡꯀꯔꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗ ꯃꯕ꯭ꯂꯥꯡꯀꯔꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯦꯗꯨꯗ ꯔꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟ ꯗ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯣꯐ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯏꯁ ꯅꯣꯠ ꯑꯦꯂꯥꯎꯗ ꯇꯨ ꯀꯝ ꯏꯟ ꯄꯤ.ꯑꯦꯝ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯈꯨꯝꯃꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝ ꯁꯣꯔꯤ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝ ꯀꯃꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯚꯟ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯁꯥꯅ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯆꯠꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯣꯐ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚꯀꯤ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯔꯤꯒꯤꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯝꯃꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯅꯨꯡꯗꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯖꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯥꯟꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗꯣ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔꯒꯤ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯔꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯚꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯈꯪꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ 1949ꯗ ꯃꯔꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯈꯪꯅ ꯉꯥꯛꯅ ꯆꯠꯂꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯔꯝꯃꯦꯅ प्रजासिंग उरमेबा देन हौजिकति स्पीकर अमना मदवाइदा चटपा याब्रा नत्रगनि इखोय ngarang nahangi adugumba media na khaidok piribra natraga ade khaidok ibra kuki gi MLA maitai gi MLA adagi somna kanda naga gi MLA aduri maitai pangan gi MLA na khaidok pidobra khaidona kanda ikhoi apunbagi saktam thugaiba yaroi haina ikhoi gi India gi adugumba article 166 ta mogo elected on kala 188 ta wasak logi mutam karam mongda wasak logi gi haibase mai magi adugumba community gatangi mai fruit tu gatangi logi bagi mongda manba poram da khaidok lakbase India gi constitution gi natraga India gi adugumba law da natraga karawai jaga da yauge haiba potse natraga rule da process yauge haibase huji achobo wangsing oraga lae sumba mayam singje sisina kaino haikana parliament system of democracy da ngasi masak thele isdi taseng na ga di khongma lupan khra ko gan sen hurana la da khra tala kan da mathong wang khang da nga sai gi elected on oidi ochaluraba taseng na praja miyam gi ihun miyun karino natraga lewak sing asi integrity kind of hona buda lewak gi sovereignty nga no hona buda leiba mayam sing da karam makhal da kamaina sovereignty as a separate movement da separatist movement gi adugum pot am taliba kangu dubu chauna phida thamakan da ekoi gi rule of project kan da business manipulation assembly gi poto manipur gata gi wana tana leiba magi adugum assembly sing gi my state sing lei du bokta ngak pangam jarakta ba pot am da lakpa ta ga di swai da ekoina ho to thok kan block to thok design to thopi gro lebak si loining bamu ojerasanu swai da pham mun ba ta ta le ga di praja sing ngasi di jumaina ngau da chien da rip kem da lei ba ngasi di kiela ga lei ba mayam natraga hauri ba lebak ki ne na ekoi ta sing tolo phangu su te civil society organization toro kan lebak miyam gi na ekoi na si tawgani na chenjari chongjari miyam toro pot miyam su phagi ta thok pa je is not only the fault of ruling party is not only the fault of opposition party both animak party animak to ekoi moi lobom to dai ta responsibility
ꯁꯤꯗꯤ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯁꯤ ꯎꯔꯛꯇꯕꯅꯤꯅ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯃꯁꯛ ꯊꯤꯍꯜꯂꯦꯅ ꯂꯧꯋꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔ ꯇꯥꯏꯞ सिचुएशन कन्फ्लिक्ट अखोगी गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर की मथक्ता इंडिया गवर्नमेंट की यूनियन ऑफ इंडिया की मथक्ता होबा लान से अखोई फुरुप अनी की लान उहलगा थमगा लोशन थम पोचद थोड़ी लोशन हनिंगदब मी ग्रुप यावबा फुरुप नत्रग एनी कांग्रुप नत्रग एनी पार्टी और एनी इंडिविजुअल एनी मैम एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन यावबरा नत्रग लोशन यंत्रग लोशन यादरबा है पोट अमद लाइबसे स्वाइद सिगे कॉन्सिक्वेंसेस सिंगदी अखोन तसेन वारम थोगर फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस नंबर 1 को दैट मींस दैट इंजुरी नत्रग इलनेस अदर दिस मैम तो साइकोलॉजिकल कंसिक्वेंस है डिप्रेशन नत्रग एंजाइटी मैम थोनब एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस मैम मधुगी मैम इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस है इन्फ्लेशन नत्रग इकोनॉमिक डिप्रेशन लोनमक सिगी वागी कंसिक्वेंसेस से मसिगी चप चाना फंगम पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस है तारेको चेंजेस इन पॉलिटिकल लीडरशिप पामबगी पोट मानबम थोलकबा बैलेंस ऑफ पावर सूब मैम ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस मैम थोड़े हानिंगाइते ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कनोगी तसेंग शॉर्टेज ऑफ फूड लापी इवन मेडिकल केयर की वालप स्वाद हजिक थोड़ी पोट मैम देन डिस्प्लेसमेंट की हजिक रिलीफ कैंप मैम से इवन लांगोल की एरिया उजबद PDA की यूम मथोन अवांग निहुम साब मैम कहीं लेन ताई सूमायना जगह फरेब खरम लेतना गवर्नमेंट की स्कूल मफम लौरगा करी सूरी करी नोम चारी कमाई तौरी सूब खंगदब देन सूब मैम थोलप इवन याम लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होगदब पोट लेरे पोचे कना थोले है मरी कोर इशू क्राइदगिनो से लोन खंगे हंजन नईनद्रसुको स्वाइद नईनगे लेतना स्वाइद फमुनबगी मीडिया थोलकान अकन लाउनबगी इवन हजिक अखोना हाइबदिको स्वाइद अखोना जेन अखोई ngarang kano khana मैम थेंगने स्वाइद अखोना हजिक एनी पोस्ट मिनिस्टर नत्रगा चीफ मिनिस्टर वगैरह कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह माम पूरे पोस्ट वगैरह सिल्लकान लेवाकी वारोशन पोरकदों नते कोर इशू की मनुंगदुदा नैनगबम थोक पोस्ट नैनरकांदा अमतोन पुंजलकांदा प्रजा सिंगदी कमाइना लेंगापद यावबसिंग नत्रगा म्यूट सिंगदुना पुंजन मंगमद्रगा मखोई हुंफुदु खतंग तरादु चेंगसु यांखैदु बोक्ता पुंजन मंगमद्रकांदा प्रजा मियामद कमाइना अपुनबगी सकतम सागसिन लाउदेनो हजिक स्वाइददी पॉलिटिकल ड्रामा गेम ऑफ थ्रोन्स क्वेस्ट फॉर पीस राखो मतमदा लास्ट की क्वेस्ट फॉर पीस दी तसेंगना यावम थोक्ट्रेन खले पॉलिटिकल ड्रामा गेम ऑफ थ्रोन ने खनर मगदी हेन मतिक चागदराइन खले यामना अखोगी अचौबे स्टॉर्म हाइबा तारे अखोगी कोकोमीगी यस याम मयामगी अचौबा आशा थमदना अखोयन तौबा अहान स्टॉर्म हाइ तारे देन अरामबाई टेंगोल अदुगा हंदकी पार्लियामेंटरी इलेक्शन दा अचौबा स्टॉर्म अहुम जे लेखिद्रे येट अखोगी सॉल्यूशन पुरकपगी पोर्ट अखोइन उदबी फिल्म लेरे अदुगा आफ्टर दिस 3 स्टॉर्म सिगी मतुंगदा अखोइ से इहान हान बोइना ओपन हाइबा तारे पीस इन टॉक से इनिशिएट तौरपसे अखोई सेंट्रल गवर्नमेंट असोम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री आदा कौरागा तौरपसी मरी सुबोइना हाइबा तारे मसिदैसिदा अखोगी रूलिंग दा लैदिबा इंक्लूडिंग अखोगी मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर याउंगा मिनिस्टर MLA 13 सिना पीरे हाइबा पोर्ट से चेरोल पिशन की हाइबा पोर्ट से मसी लाइबसिना मसी हुजी क्लियरली ओइद्रे अदुगा कैदबोइ तमक्ता तौ तसेंगा तौदबो इतादि ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन एम पिफम थोकपनी यस मदु तुजु को पीदे अद पाजलिंग रिपोर्ट अम थमे हाइतारे अदना आफ्टर दिस 3 स्टॉर्म सिगी मतुंगदा मोइ लौथोकनाबगी हाइना कन्ना अखोगी सिंदोक्सी हाइना लाइबसे मसी सिंदोगदि मोइदा लानसे लोइसिनबा ngमगनी के हाइबगी मनुंगदा करि लेबजानो कमाइ थबिनि ओजाय करि मिदेंग कनोंदा साइड अदि कोइ यामा समासरन सुंग साइ हाइग्रेन को हुजिकी पुंगफम जिदा तसेंना हागदि कोइ लीडर सिनबा सिनदबगी वाफम खननिङाइ मथौ तादे तसेंना कोइ सिदा बीजेपी सपोर्ट तोरे कांग्रेस के अगेंस्ट साइड कांग्रेस सपोर्ट तोरे हाइ वाफम नतेबा प्रजा अमोइना अदि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर अमोइना को देन इवन पॉलिटिशियन अमो वर्ग जुजु हाइजिने चमानन प्रजा के थिंकिंग दि प्रजा के थिंकिंग चमानन दुम लैगनेबा देन अदु तागदि हुजिकी मखोइना यूनियन कनोदगी इंटिमेशन पिरे कौरे खोले हाइ पोसिना असुमबो तागदि कोइ डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन जे लैतबो चमान लैत्रे हाइबो चमान लो लैत्रे हाइबो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओइबो पोट अमने ने कोइ ngasai mamang round haijagiduneba tasengna hai tagadi when the state fail to continue to have its governance sasan du leitaba taragadi alta kai to tai hai tagana madu ngamaktab tagadi emergency provision article 350 to dagina 360 bokimun du leiba pot mayam singse adum apply to we have a pot ngata neba then akoina 355 sanai chana den lei posit 355 se kon insert to ceremony constitution ke article sing da 356 se direct impose to dina bidam 355 da matam khara yengna ba pira kanda matam khara to yam ten matam yenga kanda if yaraktragadi
animated suspension haigera natraga pura dissolve tawthokan da hai tar ko party do lokthokra kan da party le hendana madugi pot da kaino da 356 chalai ga person rule le je thamgera pot thambe ya ba pot ne khoi sei da manipur di kari gi apply to no hai ba pot se achoba question me amma ngasi bodum hangbala ko ne cheng na ga di ko swice de ko ne ngasi khana report me am je ko ne ne iba ura iba pot ti mamang da ne report me amma kai gi no sai koi kaino na ojaji tension su yam su yam phasana hai gre ba ai ko gi manipur da gi ta cheng na hai di drug mafia cartel poppy planters me ama sigi takthok no pot honor iba pot me illegal immigrants who are residing in reserve forest and protected forest madugi me adagi biometric attendance NRC gi pot adagi border pillar fencing gi issue adagi FRM gi adagi makoi deport of gi deportation gi process adagi koi na base year 1961 ogedam ni adagi koi civil society organization prajamiam 1951 ogedam ni haiba adai ate mayam amasu adum leibi ai ko simak ta hujik leiba posidi ai koi na core issue me am hujik ne na ko moi koi na hujik panjagi mapan hai tare ko sidai hen busu lei gani ko ekoi even ekoi di ekoi na haib ne ba he to ne su panjaba adu masi kaino da ekoi india di ekoi UN gi signatory oi de ba refugee gi matang ji ko refugee convention 1951 refugee protocol 1967 they have no room makoi room ke su lekte nakala mada lan haure mogi jaga da ga separate place am sang pani adu gi chi tau bani kana ga kaino dai indian army kaino no pira ipotu oi ta ga di modi politician amaga samana reba adu gi potu yada ba poram su poram ni lo am da constitution gi pe sam da separate administration gi pot kai tan bi ai ka su yaw ponte ba seng na ga koi manipur da koi gi hana chanan mi lo sing dai MBO ba koi article 371C da yaw pot sing yam na pik ba jaga khar tang yaw bani ai go 371A da B da yaw pot koi gi assam gi pi ba nagaling gi pi ba sig manasu mana da then ekoi manipur gi 371C se scrap stock so kro highway wapam natana only 371C se should be enjoyed only to those tribal people or indigenous tribal people side tare hana dagi horokpa manipur dagi yumpham oiba dagi moi sida kano dagi chawmin ko ekoi gel manipur state kanglei pakhe ler ko lei mina kangu duna phanggadawni hari phaba then adugi mayam singsu dum ngasai gi potuna narco terrorist ne koina haina riba illegals ko ki job communities ne enjoy mayam toksel lei bina 371cc lokthokpa matamda scrap stock right ze masi moto jiti enjoy tawre mai tawdi pame koi motako then adugana madugi pot mayam da hujik kuki gi kaino singjina hujik che lam gatang munnaba makoi gi oiba territory ma sanaba masagi oiba administration am leinaba khatagi pandamda makoi gi kaino gi civil society organization natraga makoi gi lalhobo loop mayam singa toy posina kaino hai kanda only aikoi gi mitai gi oiba or atopa mitai pangal gi CSO singna apun manipur gi saktam kai biaroi territorial integrity kai biaroi haibneba makoi gi territorial integrity thugai ra kanda manipur gi dung sing tam khaido kanda ani dung makta chobo sing cheptuna only lam gatang mulawraga makoi gi administration je natraga makoi gi separate administration natraga makoi gi separate land ama territory ma semna hona bani jelangam project mung di yawi madugi potuna ngasai gi brahma rom dagi myanmar rom dagi machet khara Bangladesh se khara India gi part Mizoram dagi Manipur gi Arunachal gi northern part khara lawraga sem bhai ba pot da moi di adum stick tor kanda makoi gi civil society organization natraga na makoi gi lalo lup tu gi makha da suicide tam gi chungoi dagi marum da leiraga khulai paraga innocent people da ngaji terror mayam ama tholi ba kangu sing dugi yaka yaudri wa ngam draba makoi tara oire se khuna dum uru ngak ta ne ade on other part koi swai da nga sa hype ne ba ekoi gi sondana mu ekoi gi sigi mayam sing je kaim ta u da bi mong da ekoi somna kan da even madu da personal rule law na ya raga su hai tare constitution gi kaino manung da law gi manung da indian law manung da kaim da chandra wa jang sai gi madu chandra khangna makoi na sember rule na chapane na hainari ba kuki kangu sing da makoi rule duna law do india constitution namthala chake democracy gi masak phajaba thiba khangde na chaliba kangu sing support to ba man ni kai sai ojaji jana Facebook da mayam chai kai na hai sing che sumaina makoi trump da tor aseng oi ba taraga de makoi na mai tong da makoi da bura resign to thok gi ke dogi to bam la lakcharani na adusu to pangam de then other taga report mayam sing do manungda ngasai khoi ngasai khanar political drama game of thrones mathaki ani chira har pajida kachu la ngai laitina khalleba sigi port mayam dri yam lan ngani adu taga di ekoi na ta seng na har ga de ekoi gi assembly ma lairiba sasan lairiba lebak parliamentary system of democracy si lairiba jaga ma da magi masat to kaithar bata ga di lebak to dum konghang sai ba tamne seng na ga di then other direct ekoi na hujik ta seng na ekoi gi article 17A da ekoi gi piri bu da kai no hai kan da sahi magi manung da magi rule number 17A article hai ko sorry sidai da magi rule of business da yaw the 15 days sitting like da bani assembly ngi hai bane ba ekoi gi hauki ba sahi maga makhai henjal aba jaga da ekoi gi oina hujik numit kun ni fa
sitting famdribnina makhoi du madugi procedure na yadabne makhoi da kaino piba ngamdabo oramadi punishment makhoi gi phangum thok mayam du madu pakhat ngamdabo oramadi kana khangni adu tagadi aikoi makhoi tara duna ta sengna phongna hairiba narcotic sponsor tro karak pa taga separate administration haiba potu gi matang da potu wari sanar ko taraga di aikoi gi terrorist singa wari sabasi open na sarakan da law na madu yai permit tawi natra Indian constitution na pi haiba se aikoi gi ta sengna madu di leiram moyena khale ko then adu taga separate administration talak matam da tokhaina taragi haiba kangu sing du gi thong hanga kanda ta sengna wari sarak ko taraga di minai na mapus ohelage aduga mapu sing duna ta sengna haraga di dum minai oigirsu natra mangra su madugi potu di madu chuya yaro haiba praja miyam ngasi law ibu pot miyam jineba then akoina hojik emergency provision and leiba taraga su emergency ki provision manung duda ta sengna haiba taraga di akoina chala hakon da article 356 si 3 ana kano se 355 chalayan tro 356% rule je thamen khalasini adu tagadi akoina madugi potu tahaleng khaling sai trampan no su mo resign to tahaleng khalaseba ngasai pulok oina government thugai ka tahalak taragadi adu laeng khalagadi ma hayeng last akoi khungak ko singi arambai tengol gi natragana civil society organization orgra is mayam ama mayape mayam loribo role mayam su yahanda baduga akoi sing hingtheng thatbagi pot ama madu lagadi huji civil war di mana leba civil war pra oidaba cha civil war ohena ba sinba taragadi ngasai gi yamna ngasai gi throne gi munana bagi game of throne yauriba adagi tasena political drama to mayam dugi responsibility makoi pick chawni moi tawum thoi aduga makoi taw ta ga koi parja na makoi gi mathakta madugi tongan ba uhaidaba taida mamang da jun 18 gi da thokhiba mayam ama territorial integrity gi matang da thokhiba pot mayam ama ko zawna hena khangani ko si matang da ko se thokri mayam ko ju uba khar si mathakta masigi mayam thokri da ena sathiba mayam ama si da thoi haiba leite ba adu akoina si da separate administration gi wari saba yarak pa taraga di makoi khudong chawa sum piba leita ga di constitution gi karamba pese yawgen ani hang da madu ya ta di big question ni adu gi poto aduna tasengna sasalama lingba haiba se party du gi wisdom amdi policy gi makha pole haibnina even ikoi gi sasan du gi da magi ikoi gi wisdom amdi policy du gi manung da sasan du leiba taraga di akoina pamiba ikoi gi to protect the liberty life and property of the people haiba do adu ai da phangane ba adu di ikoina swai da even madu gi pot mayam ama wisdom and policy do ikoi gi thika khara tanana ba paisa khara tanaba natragana even file suna gi oina even kara iba mayam singse natraga leiba singse uba taraga di hai tare ko badu gi yam ona taina ba pot amada hayeng ikoina urupusu yai dna ko sigi pot mayam se ondana ba tasena yam self oiba yam dictatorial oiba form natraga any pot wan thuk lan hanba ya ba pot yamna unethical conducts mayam ama hai tare ko sigi mayam se elected amana di tasena tohoning de aduna sumba mayam singse aikoina su tasena haraga di praja singna su huji aikoi gi lovum thokpa responsibility moral responsibility sing adum lawre na lawe ai wat de ko sigi post the bot aikoi gi sasan da yawbiriba or sasan tawnu khonariba mayam singduna su makoi gi unity ama khatang di praja sing unity sa ke de makoi gi unity ma di hana change ba ko makoi unity udabduna ni sumba mayam tholaiba even ngasi khanara ko da ngasai political drama game of thrones quest for peace kan khanara report mayam singje si khanara ba mayam tawang tawang mayam ngasi lotion ba laidana leiba conflict sum sang thoroga di warotion su oiba phangoi ado warotion oisan oibu antar oidabdi sasan mapung faraba ado ngasai magi party du gi wisdom on the policy or hasan television du fajan leiba taraga di madu gi poto dum yam thuna loibum okay za yam nungai je za khoi gi India like center have the government of India na lelanja horok padegi akoi de yengi meeting se pena da da akoi na sum lai have tare duga state na sumating putok pangam da be yam pen da bis lai duga government of India na a center de akoi de yam na tawhaning ba tawba ya ba thabak sing lokhat pa ya ba iban lanja loisin ge harab di mena wari sanab jeni time sin ba yai thamoi ba singa tawdi loisin ba ya have wahang mayam lai di taw da de akoi na pena da mayam da confusion state ama thambai post lai duga amuk akoi gi Manipur gi integrity amasung unity kai ba yaroi kai haloi na wasak lowkiba ko gi mihut sing sina amok handak ke thawong haiba tare masida yamna tongan ba dimension mayam am da lakpa handak chat khiba sibo kaino khang da ba haibam chamam da chayet na ba haiba tare duga akoi se dum confusion ba pesling state am da mu thamba hai tare aduna mayam sida moina yeng ba meeting se kaino ba hang je dum hangi praja mayam sida aduna asigumba mihut sing sina karamba matam da kari haiba yai haina akoi khongthang lokat ba se chum dabra haiba se kamai tham biding uza tasena haga de khoi gi se da mihut oribu sing se mathibung pan da bai tar mithibung mitam bal oibo yaure ba sengna haga de mithibung mitam bal se khoi gi tangi nati ko yem kuki kangu da ne tasena mathibung na Manipur gi praja miyam gi chaba miram dagi lakwa oiragsu kuki sing je ko number 1 Manipur gi sasan marakta nimsa 𝗣𝗓𝗔𝗓 industry pairi
let pau how ki horticulture soil conservation pai di ko moine number 1 masagi ngang da to go da lenga ko moina magi fruit tu gi nongoi berel maton da phammaga leibne mokoi seng na ha di ko mokoi na phareng ama ngang ko da maru ka pe da CBN ki bagi maron thok tana le kaino da adum mapu sa ga leiba se moi jo amane ba seng na ha ga di ko then adagi uji koina soi tore adu tore me am ha da ngasi ge dum ba police ki rising de da ko gi work mi se bisosin no phong de ba I have no knowledge na ngasi paper sing da ha ba se ko that means adu gi sing na sing nan mamang da ku ki na moi soi tro pi to oi mani na te na mo me se muk tong na bu ya mo na sa pi da mu kana kang ni swaida number 2 adagi for the end of justice cookie singi one the gyan ta na ba malems da amata lai ro ha ba se they are habitual liars they are kind of problem creators in this whole world of moi je dum kang le ra bani for the end of justice cookie sing se akhoi gi manipur gi leimai de gi soil gi totally makoi loina mak deport to thoki ba the seng nagri base year 1951 or 61 moi lak do mina me lak bani ma pu sa le ge khamne adu gi posing makoi di koi hebe jela ja adu ga som na kan da huji to ibli la da ma me am just only for biren yeng matam da magi di mang da su lang tung da su ten hai po da ta hali se the drama sing na ta lila sing ko ju u matam da huji ki cookie gi kangu sing jina CSO sing na lo river role makoi gi ba ka cookie gi militants kangu terrorist na thador pone lo ya mo sponsor to lo ya mo elected ministers MLA lai ba sing che makoi na ngasi biren pam de habita ga di makoi kari gi resign tau de that means makoi adum manipur gi masum je sa da ga koi hingwe na khan ba makoi ko adum yawi je koi u tab ne ba that means makoi no ji separate administration tara pu di the keno da koi gi ta sena president of India makoi na maduna adum magi create to khot ba ga gi article 3 of the constitution na traga article 1 to su yaw da dia this is the smai interim sem ga di state lenga kalga madu khaido thamaga madugi pot da makoi na sumaina dum adagi president rule tos mai chat pe ya kan khanjara moi manglan sagali pot da dum makoi gi mayam ama sang na sagali pot marak da moi chai kun thra je mogi gi jalengam project na ngasi koina phangai ba pot gi manung da haiba tare ko malai dre koina dum yaw ga dum leira pot da makoi na sagana ba khona pot da ta seng na mai pa ani kaina khanjaba pot ni aduna ikoi di moi gi si pot dum yaraga ikoi ta seng leiba ta ga di ikoi ni hek toin jone haijaba ikoi hana san gari na ga aragi cycle na ga quite fastest mode of transportation or a film do manipur nga si gi hai ba frup kangku sing sina tawno honor pani adana makoi gyan dhana pot lai tabani na akoi solution complex solution gi hai ta ga di ngasi langnari ba ngangnari ba unity oide koi manade adu tawde si tawde ngangnari ba phammu me adu game of throw political drama adu ngangnai myam ju tawdana ba hai ba ta ga di makoi sing totally loin manipur soil legi masa gi horofam jaga sing do madu report to thokiba adu ka india gi constitution india gi law na pi ba pot che madu gi matungina ngasagi aranba criminal to mama matama IPC CRPC evidence ke la madu jiti BNS mayam silen mo je ko sigi matungina criminal mindset chelaba criminal kangu na criminal conspiracy the yaw ba sagali ba kangu singse as per law of the land madu gi matungina punishment achoba example pi ba adu kan da masigi pochi waruchin porkane na ismain tamje okay am